face last night when I looked in the sky. You were smiling. You told me it would be okay. You would make a way in my dark times. Every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. When all my friends go away, I'll be glad to say you're still near me. Even when the wind blows by, I feel warm inside. You're so lovely. Every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. I need you, don't leave me. Without you I can't survive. I need you, don't leave me. Without you I just can't survive. No, I can't survive. Every time I hear your voice, oh my Lord, oh yeah. Every time I feel your touch, I feel your touch. Lets me know that I can face tomorrow one more time. One more time, Lord. I can face tomorrow. You will walk me through my pain and sorrow. Through my pain. Yes, I know I can face tomorrow one more time. One more time. One more time. Yeah, Le tuai mato te puna no watu ila wa fio le nei tula. Mato te vi ia oe. Ia ia lofa. Ufi ufi mato ila wa nganga pa ia. Amene. Ufi ufi loa nganga. Ufi ufi loa nganga. Anganga sae. Ufi ufi
sangithi ilo ufatu lonely Yesue ulului ande ele yang sa Silver eye, Fa'aofo.
Manatua pea soana mua. Manatua pea soana mua. Fa'alo alo I tangata matutua. Fa'alo alo I tangata matutua. Fa'avai hoi le atua. Awa lava e te fo I itua. Talo vahe. Tupulanga fo imai tu ilunga ilo malosi awa e te fefe ile oti ole atuae pui pui oe Yesu leo leo mamoe famalosi tu ilunga malosi awa te pepe ile oti ole atuae pui pui oe Yesu leo leo mamoe famalosi This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors rule and reign, born as warriors and died as kings. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa. Tene Samoa, Oto Tamatoa, yeah, yeah, yeah. Tuilunga, malosi, awa ete pepe, ile oti. Ole atuae pui pui oe Yesu leo leo mamoe famalosi O te manatu lewa tō le whanga I lawa. So lau whainga luenga pa ia le atua I whata whai taulanga whia malauta ma o ro tō whale tua. A whiol pa ia le ka le sia niu tōne nei, le ka le sia le whionga tia kono I a Tafilipepe. Whio fwoi pa ia o ainga ta pa au, whale o polo le tō whia. Mai se foi pa ia Samo poto poto mai nei. Tō pa ia Sam whai ngā o le ale o atua. Se whamatalanga I whaat tau ai. Ai tātou mai atasi ia I le swafa manu mālo Iesu Keriso. Le tātou matai sili. A wāl toi saunenga
le fionga tiakono po le fionga foi a Tafilipepe il nei tai au. Good morning to all friends and guests. Can't speak the lingo. Today our final service, Tafilipepe's burial service or his promotion service will be conducted bilingual. That's out of respect that Tafilipepe's first language that he came to faith was Samoan. So we honour that. But we'll also weave in there the language of his grandkids, because he loved his grandkids and he communicated with them in that language. Our call to worship. Ua lata lata mai ova ye ua loto momomo. Ua ia whaola foi ye ua loto nuti momo ia. Ia whamanuia mai lea tua o le tamā o le tātua li o Yesu Keriso. O le tamā ona le alofa muti muti vale. O le alofa foe ana le whamawhanwhananga uma. E ui lava ino sa vali il vanu le ata le oti o te le fefe lava I se mea leanga. A wao oe tāti whāta si mā. A wao lona to asā wa se emo o le mata lea. A o lona lofa tū noa o le ola lava lea. E a whiana le tangi lea fiafi, a o le ala langa fia le tai au. Na fua ina mai e Iova, wa ave se ina fo Iova, ia whamanuina le swafo Iova. The Lord is near to the brokenhearted and saves crushed in spirit. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Even though we walk through the valley of the shadow of death, we will fear no evil, for you are with us. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. O le a tātou te talo. Sit down. E pa ia lava lau swafa le tuai. O oe o le tamā e tumu I le alofa muti muti vale. O oe o le tamā o whanawhananga ma le file mu. Le ia lo mātou atua e te lata mai ye ua loto momomo. E te whātasi mai teimi uma ye ua sāva vali I le vanu o le ato le oti. O lawa whio I mtua mātango fia teimi uma. Mātou te vivi ma whaftai atu I lawa lofa ma lawanga lei. A wao mea uma le lei o le nei o langa e maua mai a oe lo mātou atua. Le atuai, wa mātou whātasi mai nei, mo le toi sauninga le a fionga le tiakono I a Tafilipepe Loia Fa'aofo. Whaftai lona soifua tautua, ma le whaamaoni I tutonu o lona ainga, whapea lona e ka le sia. O se tasi o pautu, toa mālosi o le mātou I tū pā Samoa. O lea ua whaamanawa ina nei o na ngā luenga nei o langa le tū mau. Lea tuai, o upo wa fionga pa ia, na e fua ina mai, we ave se ina foi I lau lava taimi ma lau pule. A wao oe pele mea uma, pule mea uma o le langi ma le lalulangi. Ia vei ia lau swafa le tuai. O le mātou whaane tanga ma whaftai lea ia te oe lea matanga o le sauninga wha tō whaia Tafilipepe. E ala le swafa manu mālo o la walo pele wa mātou wala au atuai. Blessed are you, O Lord, the Father of mercies and God of all comfort. You are near to the brokenhearted. You walk with us through the valley and the shadow of death. Even in our grief, you are good. Even in our loss, you are faithful. We praise you because every good gift comes from you, and this man, whose life we celebrate today, was a gift. His faith, his love, his 87 years of faithfulness, all
were from your hand. You gave and you have taken. Blessed be your name. Receive our worship now in the midst of our tears, for you alone are worthy. In Jesus' name, amen ema amen. O le a tātou pepe se le inga salau tolus ful malvalu e lo tā mai. Words are on the screen. Our prayer of comfort will be led by Te Māma Lolo Matwhalakoko.
Tātou te talo. Le atuae. Ua te tū mai ma toi ma vai atu I luma o ufufonga le tūpulanga ma le tūpulanga. Mātou te whāmanu ma vivi atu ai lo suafa. Ona o au ona umalava o lātou tu ua le ola nei I le whātua tua. Ma le māta tau I ante oe. Ai mai se o mātou ta mā nei. O le ua e aveina atu I laua fio. O mātou whāwhita I atu. I laua fio ona o loa lofa I ate ia I asa uma o lona ola I le lalulangi nei. A ona o lofina ngalo I a vala a wina o ia. O mātou whāwhita I atu ai. A wā ua whai wina nei mai ma whānoa noanga uma. Ina ua tō nai le oti I ante ia. Mo ua ia ma whai o na ulu whale I le malo longa tū mau mo o tangata. Lo mātou ua tua lo whai e whesoa soani mai. Ina ia mātou tau whetuli ma le ono sai. E le ala tanu ua I mātou luma. Ma ia vava ai atu I a Yesu. O le na te taitaina ma le na te whaato to ina lo mātou whātutua. Ma whai o le aso e waile nei o la le tu mau. Ia mātou whātasi mai o pele ia I mātou le mālo lo ma malu. Le ei fōsi toi oti. Po se whāno noa. Po se awe. Whana mai lo nganga. Au mātou poto e toi wha. Tō wha atu ma wha ma vai I ante ia. E le ngalo lo lofa I le telo tausanga. Lona soi fua ma wha manianga. Ma whai. Na mātou mōli mawina mai I ante ia. Na mātou poto le nei aso. E le ngata I le vi inga, ma le whaaftai e toi whaafoi whaatasi atu e au tangata I o luma. Ai mātou te langona I foi, le whaatau waa. E whaafonga ma talia mai se vahenga o mātou te talo le nei vai tau. Mātou wala watu, e ala le swafa pele o le mātou liu Jesu Keriso, and we all say, Amen. Moli atu le whaftai tere, lau sunga toina malolo, lau sunga koko. Mo taitaina le tātou sauninga I talo whamafan whananga. Mo le ainga whape foi whapototonga. Thank you for the continuity and handing the baton over to Ma. This is one of your flock. It's nice that you participated in the service to lead us off in a prayer of comfort, so that continuity is still in place for the grieving family. We're now going to lead into our eulogies. Fionga tina mai a tānoa a lofa whaofo, a maea le molimau na so atu la ia lea, ma se soi o le tātou e ka le sia lo fionga a fualo lo nise kake. I le pokalame, your order of service, you see there are 2 eulogies, 2 names. E ai se os whaalava whamole o na leo ti uti o tātou teimi. And that is the request of the family. So this is your opportunity, tina, to say a few words, eulogy. Where you people in?
Whaftaitele mo le awanoa. E le eise. Ho isa o tau whaamalam tu nei tu e le whape. Tau te whaia so nei tu ai ngā. Pe o lea wa tu a o. O fo iai e whaftai. Tā alofa lava mane. Wārua pungirika māloa e le whai mai sa ukala. Ia lea whaamalia mai lava e. Ri kūranga o le ngei. Kei mi wo au iai. First time fo ngei u kako whaakasi eisim. Mako. Ai sei. Whai e tue. Moritele lau whaftai le. Tāro whātu le au whai ngā luenga, pa ia le atua. Ma le mamalu o le tātou e kalesia. Ia. Ma sani lava i le nei e kalesia. O le winga lava lea o le maua. Whatasinga ma le tamalo nei, ma le tamā nei. O le eka le sia lavana. Na maua ili nei. Feilo inga, i aso no tau nuu mai e inu sila. Pe iai fo inisi na mātou whaatasi nā. Taimi nau mai e. O inei lava i le eka le sia na mātou feilo iai mātou. O ai fo i nei tūlanga o whai ai ngai lava. O lea, i aone e o tō whai ti o mai whapea o tele i loa whai si tala. Na pau lava lea o lau tūlanga wai ei nei. O lau tala i le tamā nei. A o lau lava lea malama iai o le tātou e ka le sia lava i nei na mauai e. Le tele o mātou mai nei, ni whailo inga mani māsaninga. Wai, ia tau iloa ne, tau sila whiere taimi mātou mai nei, lea ua. Ta i ono sfutolo tau sanga inu sila, ia nau mai ia, no folo. O mai le lotu e tasi e su e, se ese si sa moa e whailo ia. Ia o lea, o lau tala, ia o i nei na māsani ia male. Male nei, tangata i le e kalesia. I ua i lava i na whai atuai male ainga. Le nei lava i ai. Ai mua nau wha mali i lava. Pe ua o loo loa le tau mawhauwhaua. Toi titi a lua tau sanga tato tele i toi whailoa te iau. Te iau o male nei teimi ua. Tātou whailoa e tūlanga o iei e tawhiri o maliu. A le lua, o le ova e le lua tau sanga tātou le whailoa. O le winga fo i leo lau ua levana whenga ia male. Tūlanga ua oi i le mai. Ai whaamalia e tūlawa i nio. Ni tō whai tio mai whapea o le, ia o le, o lau tala, o le mā tala noa mai lava pe o le paua le o le me le tala noa ai e, uma tualo na ora, o tala noa lava i le lotu. Wai le eise mea whapea e alu ere tamā nei e sa wai mani tala, fo i le tau mai a tau nisi mea, na o langa lava o lana ia i le lotu leilo atu aisa na whaamatalanga masani e isi tangata. E le isi tangata po i e. Tau te whaia e alu i se me pe sorry o lau lava lea malama i ei i le maua whatasinga ma le tamā nei. E lesi tangata e fia e alu i nime.
Nā e tau te loa. Tō atua wheiloa ia ma tawhili le lotu. Wa leo te loa ina. Tātou o mai lawa e le lope pe nā se furun tangata ngana amataina le tātou e kalesia i nā aso. Lea lava la ua. O leo te whaalongo amo wa aia e tala noa mai lava ia o le kalesia. Tau i ngoa tangata. Mo leo winga la leo o leo wa uma tualo na ola i tūlanga na uma whaatasi e ne. Wa lewa fōi ana maua e lea ngase whaapea le mawhai o na uma le mawhauwhau mai o tawhiri le tato e kalesia. Le ma ua fo i wheloa inga na wheloa e peo, lo i loa i wala ia so te me te masa o sauro i te mawhauwhau i le amatanga. O te loa pe le ma ua wheloa inga mai le amatanga o lona loa furuiva o na tausanga. Ai se fulu walu o tausanga. Le sa wai le pepa whaimi. Pepa whai poi pole i. E lo fulu i vana tausanga. E te fulu. Se fulu o tausanga. Te uvalu o tausanga. O le amata mea lava lea o le mawhauwhau o maua. Pe ana pau lea wai le stangata fo i e mwhai o na alue. Tau te wha. Nā e tau te sila fia. E le mwhai o na uwa ai ua whaapea mai e alu le. I lea mea i le. E pe alue. Sorry, te whai ele upu lea whape. E le inu pia, e le ula. Wa e leo ai, e alue te whao. E le ai, pau lava le mea o te ilo ai, o whai le tala. Tāo i mea le lotu lai whai, tāo i mea le lotu lai whai. Le winga na, pau fo lea o lo ula ngona ma lo uiloa i le maa ua ainga. Nā o le e kalesia o te ilo ai e malanga ese ai male. E le whai. Male maa ua whatasinga le maa ainga. O le lotu lava. Ia e whamalia tua ne i tau whai tiu mai o te lei losa mea. Ia nā tau te sila fia le lei lava. E whaatasi. O le whai ngā ruenga lava whaatasi o maa ua mai le maa ua amatanga. Lea pe e le tele ni o whaamatanga wai o te le lopo atala o le au whaia. Nā whaia e whai mai o tōne o maa ua e le maa. Tau te le whaatasi nyani mea te le whai o le tato e kalesia. E nā tau te sila fia o le ngā lulue whaatasi o maa ua. O alawa o ngā luenga e whai o le alue. Ia ni usila atoa tiliva lea mea ma lea mea. Ia o loo wha moe nā o tawhili. Tawhili lava ne. O loo uloa la stanga. E ese le anga malu o lona ia. I le maa ua whengainga. I le maa ua ainga whenga o le maa ua ainga. E pei o te iloa ina. E whaalongo i a tea. Ai a ita pe fi whaalongo ma fi whaisan tala lei. Ia na ave ese leo a ua e alui lana whanau. O latoa winga le whai nei. E pea o a o le tamaititi o le ainga. A na lan whanau a alwe ave eion. Lona le malie po lona fia. Le lae o mai al taminei. E leo o te iloi o tō malamalama le lei lava e sea fwoi tō whaalongo mau mai in tātou mea whai te tele. Ono o le tūlanga leo i e o le mga lulue lava ma tawhili le whainga o ngei ngā ruenga le support o mea whai a le tātou atunu i sose. O le o e whainga ruenga o le ale ingo le mea. E ni whainga o keita rei e whai nei. E o mai lava i lea so. Ia le mea whona e le lava i se maa ua mawhitanga fo i le tala noa na o maa ua. O no lea. O le vevesi lava o maa ua ni e inga ruenga. O le
ele se tangata fo i fia e alu te whao pe whaapea mai e a ma le ai a fia tala noa e alu lan whanau ai pe ia o lesi tama teni whai ngaluenga lai a tono nai ma lama fo i o tau iai tau te le wa ia lava i pauale ngaluenga tafili o le whai ngaluenga ma le tatou e ka lesia i me whai patino mai ai le si tangata e tau mani lia i fo ilai ne tau whai tio mai o te le lose me e ona o lea te whai atu i le maa ua i lo uiloa ai o tau wha tele ina leanga o tau nai tau te vai e sea o sau o te sau e wha e mai tau me tau ai manu ma wha ale leise me tau te whai ia o le mea lea o le si fo'i sorry wo o le nu o le toi ina nei ai o tau mamla mai sau le nu leo mangiangi ia le se i o fesili committee po felingunga mai ia sau ale nu leo fale a puna ia o mai o a o onga a o mau fo'i a wala fo'i a matua le tau wha te tele tau sanga e mwhaina o mai New Zealand le nga vai taim. Ia o lau tala. Tō fia o tō. E tō ono se whanau. Tōlu tama, tōlu teine. Hau se fulu tasi grandchildren. Ia ma rātou whanau fo i tō fia. Ia. Se fulu. Awa lima la tau whanau. A le whamalia tua i tau whapea mai o lo le lose me i pauale mea le o le wingo le tātou aso nei. Leisi mea sili o na tāua i a teo. Le wavele le maliu o tamanei a loo ma fau o le tātou whaiwheau. Tātou whaiwheau o le sorry o le a whaiesa o mai ngof tātou whaiwheau le to a tātou o ia i tūlanga o mea nei whape nei ona o le tātou whaiwheau e a foi sorry le upu le o le to a tātou whea ngai ma tātou whaiwheau lea. Ia ai pei o wa vele ma liu o to ina nei ma me e wha e lo o ma fau o le wo pe was sili fo le ma liu ka filia o le o ka la fo ngi kulanga ka ko o le alu ia au ko fo mai ka ko e ka le si e fai ka ko ia o le o fe lo ai fo ile il kako fai fai ngi ke pe se mele sili ka wa ya ke o fa fai ngo fia lo ma fo fa ia malanga i se kwai ka fili a le la sa ka ko e ka le sielo ile kulanga ka ko o ia ia ke sa nga fo ko ke le masangi le ka ko Fai ana i sau wha masani ka te kare. Sia ma toso uma mai lau whanau, ma whanau. Ia o whale nei, o lele i o i li tūlanga lea. Au whailo ai whaalua ia. Ma. Au le teimila lea, ele i loa lava o le se tūlanga. Fo i le i loa. O na o le tilo lava ma. Ai whaamalia e tu lava. Tinga ina tele le nei tu e ina nei. Tūlanga wo o iai. Au tele lope o le anmen amata mai ai as. O lona a inga lai ma fau e le wo ma iai. Au. E whaamalia e tua vai a o tau. Au.
o se tala lea aua te tau te ofo i le whare. Ia wa a whai aloa le e te tiuti le e tiuti ai o trainer i o koumi. Ia, ko ke le kai loa o le koutinga, wai loa. Vai moso? O vai moso. O loo wha moe ngā le maa ua fwoi. Kulanga o maa o iai. I le whainga la ngā luenga ku uma iai mea ngā luenga. Malanga ia. E le mawhai e vai moso o ngā luese. Ti ngā le pisi e breakfast, lunch, dinner. O aso le vai aso. O aso fwoi ngā olanga. E le mawhai o ngā. O la ukala lea vai moso le ngok kua o whaia kua ia o e ngā pō. Ngok wa e, o first time le wa e closer koe ke lea kia. O luma ngā o whaisa ukala le le ia o e. A wā o le main part lava le carry lo o mā fau. Ia luak whaia kuia kia o. Mom, go home, have a rest. I stay here, look after Dad. Ili whalma. Ko rua si au whangau kenge ngā mākou. Ia o whakulua ia kaku olo, kaku malolo, lewa i vai muso i whai. Mau kele i o le whare. Pea nai wa iwa minute o wei mai whaimai. Ai kangi ke le fongi. E se kari aku le ke le fongi. O lai kangi. O whai mai rosi au kamane, Mom, Dad's gone. O lea? Gone for all we fear. Whape ai o ave whakawhau a leo o leo o mai ane so. Whai moso. La elen whawhenganus lokama. Ia ai wakili e le sau ka vau solo lo ulu le. No, I'm not saying anything. Ia mako koe fo mai mau kele i o le whare. Ai mau ke mai. O lau kala le alanga whai. Whai ala ngā rua ngā vai mosa le wa aruar koe inga ngā o ia la iai. A o mā koule ngei whape ngei. Ai la kuro whai mai o lo o koule whale mā lo mai e au. Ia. Ai vili a kuroa. O ko. O le mele ngā e ave la vai lo mā whau. Whai mosa o la lau menga whai siu kama. Wa a mā ko fia. Fa ma losi le fa na i ma u fo i le levon fai e al wak lava i fai se me ma di e le ma fai on fa e la kulo kisi long kama kisi e kia u ia la kulo ko le ni mai lalo le kingos koinga ia si I uma mai e ilunga a ngā kula fongo e fai aku le fale mai aua nge ia I se me fa penga fai wa ia ai fai uma lava vai moso ia me ia. Inga fai lola o kala ia vai moso le wala ngo kala nge le carry no ma fau o lau attitude nga ngo fe ngai ma oi a fai aku ia oi wa ki le lo walu fai si o kama ia le wa o le la oi la si ka mala ko ia lo ko mu fa bene. Ia ai fa maria ko o le winga ngai o le wha maalosi o se o kamale ia kia umam le mawhai ngā rues po whea le alui e se akungu se aile ne alui e po se pikongu e ane e vili a deliver 3 times a day e kua kwarka vale ki livak se mea ai e le are koe inga ia le la o I le main o le ansala leo lo nga ia mea ngā whai o le mau ke le iloa o le ale mea ngā lua koe lo kuli e se mako e koe vili mai uko. Ia, e o mai le so. Ngā lakulora ngā pōkangi whakaikai o maka whaku. Ia, o le mele wo ke lo ki lo kama. Ai awange e trai e whai e kia. Wa lewa e... O lewa e sau nge urua uma. Ai, whamali e kulama. Le wingo. O wai moso. Wa ngā le kōkoru o kenge. Ia o kenge e pei o laeo e tuitea o pei o lako kenge whai ngā ruenga. You know that?
ai familia ianga Paula Valeo se langona masau ele ai familia tu o tele na waru Tafilia e tātou vai e tātou ele ai fo i o winga ko ke lo pa wal me lo fia fai o kako me masangel kako e kalesia ai fa malia ki lava no nei fo tangata pe a fai e ese se fa le tonu ma se winga e to te leo fia mai ai lo nei tangata ia ai fam fa tele pa lava le me o mai lo ma fa le taimi ne wa fa lo tele ina ia o le taimi mo le tato pe o le o talai lo ma fa pe oi a le o tupu le nei fa le o malanga le to ina nei a le taimi tonu o le tato fai fe au ele fez o fa pe fai fe au fo o le mani e fo ia te ia ma to fei loa i le alua tu il fale e ma ele loa ma ele loa ia u ma ia o le fai fe au lea o lo uwingo lo tala wa alua tu lava ia e ta ua tu le fai ele fa pe o le ia le wa mo wa lo fia ai ngo la ko ka o ko le la alu le ko inga ai o sa wa fai e fa alua nga wa ku i a kia i o le nga wenga ma ko kalangoa se me sili la vale ngo u fa pe ia la wa e alu o e ale o fai ma la kala fas o am ia o nga wa e alu ko ngo le a sa le fai fe au fo e amaka ngo o le lok ko e amaka o le ia fa maria tu nei fa pe mai o matua fo ia te le loa fai se ia le me sili lava le o wa ai le to sang mai wa le wa ia tu na ale to tele mai o to le wa a fai le ni se o to ia o telefone lo le lo po fe me o fai fe au tele va ai se au a le o va ai vi ia le ali fa tele lava o le what? You've got 2 programs, leave a program for the Got a one? Okay. We'll leave one here for the praise. You ready? Okay. Yep. What I say? You got one? Yep. One here. And what I do? Leave one here and then Leave that one there. Yeah, you can say that it's too small. Not they all in here. Fa tele lava e fa malia tu lava e so se sem so. Ya, to mala la maldeia ya. La ro. Olo, le me como idea. Le lo la fa ya la ku olo fa so. Ya wangi o mala so ngi ya wangi o ko fa lo mole o punga ya o ko wa. Ai mai se lava la fa ko ken. You can find that speech on GP Tat 2. Ele suafa o le li toi tu man malo Yesu Keriso e fa fe lo im fa talo fa tu il pai o le sauninga le nei tai ao lau sunga le tai tai Winston Timaloa tama malo loia ma fala koko fa pe el pai o lau tau lau le nei tai ao su sunga I fa fe ngainga ma fale tua mai so se fata fai taulanga. Susunga I toe ina ma lo ma falitua.
Le afionga ia mai ata anoa, ma le no foalo. Whapea le pa ia a inga na lua. Samoa ua poto i le nei tae au. Ta alofa lava. O te tūlai ma lo wava, ma lo whaaloalo lava. E whai le whaatau waa o le au auna. E whai masui le sunga le whaawhiangainga ma le whalitua. Ai mai se le pa ia o le kalesia Samoa i Newtone nei. E whai leo ina sa mātou moli mau. Mo le sunga i le tamati a kono i a Tafilipepe Loia Fa'aofo. E mua lama ono whaafitai atu i le tamaru ngā luenga. Whapea le kalesia. O se awa noa whaauro. O te whai aise moli mau. Mo le sunga i le ti a kono. Po le wōma mai te tono le nei e kalesia. O lau tau pule lea. E le so ona Sofia. E le langi ula. Le tau a fiafi. Ai se a. Le anga e le o tau a fiafi uma. E langi ula. O le tangata tinga aina ma mawhatia. O le tangata le nā e sufi e le langi lona tau a fiafi. A wai ngoto ifo le la. Whafta ia i lea ma le au liuli. Le au ma mawha. O nā vea leo le langi. Mu. Langi fou i le atua. Ua wha ia le tasi poutu toa o le ngā luenga i Newtone nei. Lona tau a fiafi ua sufi e le langi. A wā ua malie le tautua. A o le afionga sasa ili e le tō whā. A wā le kalesia. Whai mai paulo ma le whaalinga. O le langi fou, langi ula, langi mu. Wa sufi ina e lona tau a fiafi. A wā ua malie le langi i lana tautua. O se upo e autua i la mātou moli mau le nei tae au. Maua mai le tusia Paulo ia Filipi mua. Whai upo e lua sifuru ma le iwa ua whapea. A wā ua fōa i fōina i a te autou ona o keriso. E le ona ia whaatua i a te ia. A ia whaatinga ina fō i autou ona o ia. From Philippians 1:29. For you have been given the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for him. O te taritonu, o le nei whaitau, tusa lei, ma le au nanga alana au auna. Le au auna le ie ma le whamaoni. O le whale atuia i le fia o lo wali. Tafilipepe Loia Fa'aofo. Le sunga i le ali i ti a kono. Na avea matangata lotu i Newtone i le tausanga e afe iwa se lau ona sifulu malwha. I lalo le taitainga le sunga i a le watea Justinisio. Whaipoipo malofa, whapena o na amata ai. Lola a inga ma le mata fale i titono le nei e kalesia. Ma o stasi le nei o mata fale malosi i mea e whai. Na wala awina e whai mati a kono i le tausanga e afe iwa se lau valu sifulu. Ua wha sifulu ono tausanga. Talu ona ia tau ave le tofi ti a kono. O se au auna e le ngao ia. E file mu. Ai tumu i le whai mea le lei. O se au auna e wha maoni. E tu maa losi me whai le kalesia. O a mātou whono tanga, e le leila na whaasoa i ona manatu. E le leo tele. E le manao i se mea ai wha le tonu. E whi nau moni mea le lei ma le mautu. O lana wha atinonga foi. E ngata lava i le mea ngata ai ona whai mea le lei.
A masani ona whaia mātou to nai mano soa le mātou whale lua. E whaali alo na manao e whaise. Manu i tua o lo e au iai a mātou to nai. I o la ua lava mā lofa. E whaatino ina le nei wha moe moe. Tele taimi e whai ai a mātou to nai po ni aso wha manatu. E tele ina keita mai e la ua. E vai le tele na ua o mea ai. Ai le tusa matupe te tongi ai. O winga i o lana au nanga. Malona whai mea le lei. E lima foa i tele. O mea ai matupe. Ai le whaata ngā foa ai. O mea le lei e ngata ai. Lo la whai mea le lei. E mana tu ai le upo pauro ia. E peru e sfultolu whai upo e sfuluono. Aua le ngalo ia te o tau o nanga le lei maalo lo fatu. Aua o tau langa whapena. E fia i ai le lii. Lea sa whaatino e Tafilipepe. E whai tau langa le lei. Tau langa e mūma manongi le sila whanga le tua. Sa au auna Tafilipepe le committal o le teutusi o le foai. I le tele o tausanga i le tūpā Samoa. Whapea ma le tama i a le malu sautia o wha ilangi le fōlaunga. Sa whaafiti lava e le mana nao. O nei tama e le mana nao e malo lo. Ina ua vai alo la tau mawhai ma ua mātutua foi. Sa whisini ngia le mātou sui ngā tofi le tasi tau sanga. Ai le io mai le wha mai leo le koviti. A o la tali. E le fia malo lo. Ana le whaata o to lia le malu ilo na ngase mamaliu ai. E le uma. Whapena fo ele nei au na ia Tafilipepe. E whaata ua lo la vala au ina. Ma o se le sona ta ua lea. E maua mai neita mā mātutua o le kalesia. E le wha longo tinga. Ai au na ma wha malolosi. Se i o ina le mawhai o na ngā lulue. E wha maoni a mātou sauninga i a sa uma. E le misia le tae ao ma le afiafi. E mua atu ule la ta avale i luma o le falesa. E vai lava i mea uma e whai. Ale e kalesia o whai ngā lotu, o whonotanga tu whaatasi e ti akono le session, e au fia aini we o lalotonga, ma Samoa, ma le English speaking group, o te manatua e o mai a ma alofa. E le ti akono alofa, ai muli mai e alofa i atama. Pa mai te no me sfulu whai upo sfulu lua. I sara e lue. Se ase me fina ngalo i eile li lo watua i ate oe. Nā o na e matau i le li lo watua. Sorry. Fatsulo watch. Ina ua ngase i le whalemai. Sa i le awa noa e mafuta atu i ai. Ma asi atu e le ngata i le whalemai, a o lo la maota. O le fia ia pe asi atu. Sili a le kalesia. Pe ieni me o tutupu po a mai le kalesia. A lana fisili lava e whai pea. O a fe e mau ai se tātou whai au. Ai se a watua i ai o na maua se whai au. O nganga nei o nai mātutua i te tono so se kalesia. E nau mo ngā luenga le tua. E tumu fo i le fia au na. Ai wale tusai ma le malosi. We praise God
for the serving life of his servant. Tafilipepe has been a member of Newton, Samoa Ecclesia since 1964, married to Alofa and started their matawhale under the leadership of Reverend Lewatea Usitini Sio. Became an elder in 1980, 46 years of serving God as an elder. He was in the committee of envelope tithing for the Samoa Ecclesia, collecting the offering every Sunday morning and evening for many years until he was not able to attend church. He was very faithful, not only to his commitment as an elder, but attending church every Sunday morning and evening, and also meetings and other church activities. He only wants the best for God's work, and he always gives his best efforts. He does not say much, but his actions speaks louder than his words. He is a generous giver, food and money. He has mana when he speaks in ecclesia meetings, strongly encouraging our people to move in the right direction and in obedience to God. He freely offers his friendship to all people, and he loves having conversations with anyone. To the children, grandchildren, and great-grandchildren of Tafilipepe, you are blessed to have a father, grandfather, and great-grandfather who was faithful to all his duties in serving his Lord, always wanting the best for God. Thank you for your love and support in looking after him. We know he is now singing with the saints, with no more pain and no more sickness. Revelation 21:4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Le tima ti akono Tafilipepe, tafi mala lau malanga, talitonu wa iao le tua lo wanganga, whaaftai tele lava, mo ngā luenga, ma mea lelei, sa whaia mo le tua, ma lau au nanga. A se au a onga tā ua lea, mō lau ecclesia. Le tina ma le nofo alo, ka pea a inga na lua. Le se upu e mawhai o na avesea le ti ngā ma le whanau noa. E nao le nganga wha mawhana whanau le tua. Ma lona fi le mu e ufi, ma si o mi ai o tau a nganga wha vau. O ala whai salamo. E ui lava ina usa vali le vanu o le ato le oti. O te le fefe lava i se mea leanga. A wā o oe tate whaatasi mao. O laula au ma louta o to e wha whana ina iau. Au whitalai ngā Jesu. A mu ia e whaanoa noa. A wā e wha whana ina i lātou. Tafilipepe, good and faithful servant. You have been faithful in little things. Welcome to the joy of his kingdom, where there will be no more pain and no tears. Amen. Moli atu whaftai lo fionga fualo, whai o msui lo tātou e kālesia, moli atu se tala whaatau mawhitanga ma te māpele a Tafilipepe. Thank you for your pastoral visits too. As I understand, you've always paid with Dennis to visit pastorally and also taking Holy Communion to Tafilipepe and Alofa. Work unseen, but definitely valued and noticed. Look, just a couple of
this is the word of encouragement for all of us, particularly for the family, to wrap up the last 48 hours. Over the last 48 hours, we've sat here and listened and watched. We've heard from his children and immediate family, along with the video and photo montages on Monday nights. This morning, we've heard from his wife and we've heard from his church family. And each voice has added a colour to the picture of who this man really was. Tafilipepe Loia Fa'aofo. Not just what he did, but who he was. And who he was a man who loved well. In a nutshell, to sum up what we have heard about this man over the last 48 hours is his love that was shared with all he came into contact with in his lifetime was always pointing us to the one he loved most, Jesus, Tafilipepe's Lord and Saviour. He illuminated the character and fruits of the Spirit of God, captured in Galatians 5, of his Lord and Saviour Jesus. His love that you all testified about over the last 8 days since he was called home. Tafilipepe showed the essence and character of Jesus Christ, his rock and his redeemer, our rock and our redeemer from our sinful ways. We also see his character of unconditional and sacrificial love from the letters of Paul in 1 Corinthians chapter 13. We often hear that verse in weddings. That love is patient and kind. It doesn't show off and is not proud. It doesn't dishonour others or looks to promote oneself. But in particular, verse 7 says it always protects and trusts, always hopes and perseveres. When his children, including his grandchildren, spoke at the family service on Monday night, we heard about a dad who raised them in such a way when he needed them most, they showed up. 24 hours, 7 days a week, wraparound care and support. For 14 months, his children, all in their 50s, with their own lives and families, they wrapped around him and their mother like a fortress. That doesn't happen by accident. That doesn't happen because of a sense of guilt or obligation. That happens when a father spends decades planting the seed of agape love, so deep that when the storms of life comes, the roots of love hold firm and not blown away. You told us how you loved on him when he couldn't speak, how you cared for him when he couldn't move, how you kept coming back day after day, even when it was hard. And it was the highlight of your day seeing the smile and joy in Dad's face when you walked into his room. What you didn't say, but we all heard and saw, was this: you were his proof of love in action. You were the living evidence that his life meant something. He showed you what sacrificial love looks like. And when he needed that love returned, you gave it back 100 times over. That is legacy. No devastating stroke can steal. When his beloved wife, Maeta Noa Lofa, spoke this morning, we heard about a partner, a dutiful and devoted husband and soulmate. If you didn't read between the lines, this is the perfect husband. Wife didn't have to worry whether he was going to Kafao Vale somewhere or in a nightclub or a bar. It was just church and home, church and home. I'm sure my wife would like her husband to be like that too.
a man she worked tirelessly beside, often from behind the scenes. She didn't seek the spotlight when she cared for him. She just did what love does. She stayed and cared and loved. 60 plus years of marriage, through sickness and health, for better and worse, till death do us part. Those are the wedding vows that we hear all the time. Malo, tina, malo lava lofa, I lau tausi lau pele lau mana mea. And in those last 14 months, when he couldn't thank her, couldn't hold her, couldn't tell her she was beautiful, she was his chaos, she completed him. She was still there, still loving him, still holding everything together. That is not just commitment, that is a covenant lived out in real time. That is the kind of love that makes the rest of us want to be better. Don't you want to be better after hearing these testimonies of agape love, humility, a peacemaker, pure in heart? I think his brother used clean. He's very clean, meaning pure in heart. A love for his God, a love that didn't have boundaries of limits or limits, and so on. When the church spoke, we heard about Tafilipepe being a day oneer or OG. Now, for those of you who are not in the know of what an OG is the original group, the founding members, the pioneers of this church. Yes, Tafilipepe was one of the founding members of Newton, as you've heard this morning, a man who walked through these doors in '64 and never left. Not just in body, but in heart. Over 60 years of faithfulness, 60 years of showing up, 60 years of loving his family of believers here at Newton PIC. Even though he lived in Pakuranga, distance was not an obstacle to being in church. It wasn't an inconvenience to him. It was his commitment to God. I think we can learn a lot from this dedication, perseverance and commitment in our own walk in being in community with one another. We all have the excuses of not being part of a church family, but he didn't. We also heard about a man who prayed for over 4 years for a minister, who didn't give up when the waiting got long, who trusted that God hears even when the answer is slow. After 4.5 years of praying and trusting, God let him see the answer with his own eyes. God let him know before he went home, his eternal home, that his beloved church is in good hands. Well, let's all hope it's in good hands, I think. That is not a coincidence. That is a loving father saying to his faithful son, well done, I heard you. I never forgot your prayers. Now, there's a verse in the Old Testament that has been running through my mind as I listen to all of you over the last 48 hours, and it comes from the book of Job, chapter 5, verse 26, and it says, you will come to the grave in full vigour, like sheaves gathered in season. Now, I want to stop here and explain what full vigour means in this text, because it's important. And I want to make sure everyone understands, especially the young people, and especially those where English is not your first language. My words of comfort are not my words. Tafilipepe stood under the word, and that is our authority. And that is what we'll share from as a word of encouragement to anchor us as we move forward from this day. I want to stop and explain what full vigour means, because it has to be explained, and to others too, where English is not their first language. I'll try and break it down so you get it, because this is in Palangi language. When we hear the word vigour, we may think of the body
We think of someone who is strong, runs fast, works hard, who has a lot of energy, like going to the gym and lifting weights or running on the treadmill. And then you may hear them afterwards say, that was a vigorous workout. We may also think of muscles and movement and loud voices in using the term vigor. But that is not what this verse means. In this verse, full vigor is not about the body at all. It is about the soul. It is about the spirit. It is about the inside of a person, not the outside. You can have a body that is weak. You can have a body that is sick. You can have a body that cannot move or speak. But your soul, the real you, the part that loves and believes and hopes, can still be strong, can still be full, can still have vigor. Think of it like a fruit tree. When a tree is old, its branches might be dry. Its leaves might fall off. It might stop growing. But if that tree produces fruit at all, at the end, sweet, ripe, colourful good fruit, then it has finished well. It has come to its end with full vigour. It did what it was made to do. That was your dad. That was your granddad. For 87 years he grew. He put down roots in God. He stretched out branches of love to his family. And in his last months, when his body was dry and weak and still, he still produced fruit. What fruit, you would say, or think? The fruit of your love. The fruit of your faithfulness. The fruit of a family that would not leave him. The fruit of children who became 24/7 caregivers and refused to consider rest home care. The fruit of a wife who stayed. The fruit of a church he prayed for until the very end. That is full vigour. Not a strong body, but a strong soul that keeps producing good things until God says, it's time. The last sentence in that verse, really short verse, gathered in season. Like sheaves gathered in season. In the old days, farmers would wait to harvest their wheat until it was ready. Not too early, or the grain would be small and useless. Not too late, or it would dry up and fall on the ground. They just waited for just the right time, when the wheat was full and heavy and ripe. That is what God did with your dad. God did not take him too early. He let him live long enough to see his children become good people. He let him live long enough to pray for his church and see the answer. He let him live long enough to feel the full weight of your love in his hardest days. And God did not take him too late. He took him when his work was done, when his fruit was ripe, when his soul was full and ready. And not a moment too soon, not a moment too late, as the text says, like sheaves gathered in season. So here is what you carry away from this place and this message. From the children's eulogies, his love is in you. It's in how you showed up. It's in how you'll keep showing up for each other. You are his legacy walking around. And that permeates through to the grandchildren and great-grandchildren. And for Alofa, tina pele, real love stays. It works behind the scenes. It doesn't quit when things get hard. You showed that to us all. Tato e kalesia, ta ua tele fatua tua, mfat mauni. Faithfulness matters. Perseverance and resilience matters. Prayers are never wasted. God's timing, not our timing, but he always answers.
And from the text from Job 5:26, he finished well. He came to the grave with a strong soul. He was gathered in just the right time, full and ripe and ready. To the family, you did good. These last 14 months were hard. They were the kind of hard that breaks some families apart, but not yours. You pulled together, you loved on him, you loved on your mum, and you showed up. He saw that. Even without words, he saw it. And I promise you, it made his poor passing peaceful. It made him know beyond any doubt that his life meant something. Now he's at rest, he is with God, he is speaking again. That's what we believe as the resurrected people that have hope. He is moving again, he is whole again. His soul, which was always strong, is now free. And you get to keep going. You get to keep loving each other the way he taught you. You get to keep being the family that wraps around when life gets hard. If you recall, when I came on Saturday to see you guys, there was a couple of words I said in Samoan during grief. Tau loto te tele. Aua nei masaali pu vai. Ia mau pele to vai. You can ask your matais what those words mean. But when you are in that moment, it's time that you come together. There's cohesion in the family during grief. Because of that, because that's what he would want. And that's how you make sure the greatest of these love keeps going for another generation. You will come to the grave in full vigour, like sheaves gathered in season. He did. His soul was strong to the very end, and because of Jesus, so can ours be. Let's pray. Father, we thank you for this good man, for 87 years of faithfulness, for love that taught his family how to love, for a soul strong to the very end. Hold his wife in your hands, comfort his children, and bless his grandchildren and great-grandchildren. You keep them close to each other and to you. Thank you that he is home now. Help us to live like he did, and to love like he loved, and to finish well when our time comes. In Jesus' name, amen. Our closing hymn, Abide With Me. Could you please be upstanding?
Tafilipepe's spirit into God's loving hands. The Bible tells us, for those who belong to God, the moment we leave this earth, we are welcomed home by Him. So with trusting hearts, we give Tafilipepe Loia Fa'aofo back to you, God, who created and loved Him first. Loving God, by your creative power, you gave us the gift of life. And in your redeeming love, you have given us new life in your precious Son, Jesus Christ. Rejoicing in your gift of eternal life and confident in the love you have for all of us, we commend Tafilipepe Loia Fa'aofo into your merciful keeping. Let us pray. Father God, thank you for Tafilipepe, for his life, his love, his faithfulness, all of him. Our time caring for him here is done. So now we let him go. We place the Spirit, the very heart of who he is, safely into your eternal keeping. Father God, welcome him into the brightness of your presence, where there is no more pain, suffering, goodbyes. Surround him with your peace and let him know the full joy of being home with you. We trust him completely to your never-ending love. We will now leave from here to make our way out to his final resting place, the Manukau Cemetery, Memorial Cemetery. Guide us safely there with your protection, O God. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Amen. Kongo lea wa mapumeri po siwi whaiva na mamusinga. O lea poi o mae mori la au tonga. Pa wa umang ko inga ni miu kwa oi. E ala kako vaka po iam la kako ka pa au lan. A wan sao inga man maka mo fir ngai kai au. Ta pe ngai na lo sunga. Pe au pa pe ngai na poia ti maloa pa pero au va. O ngai kula ia. Walau aku manfaat lava, aku mai le man ngai ya kak koi fakas. Koi saunginga skema mako kama ile Manukau Memorial Garden Cemetery, olo yai le Lavuville le po purple, olo yai le site kapo kama. For those who don't understand the language of our God or the language of love, as we depart the church today, we'd like to invite everyone back to the final service at the Manukau Memorial Gardens in Papatoi, Manukau, where we will lay our Father to rest today. Le ava ma palo lava ma kai. Manatu le mafutana o emahu o emanatu amaita o tu mawita ilo fatu
sao se aso ta toi fia vai usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao songi o lau fusi i amana tua usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena le fano ua foli mai o iawe lo ufatu a ulufiai le ngao sa wale mafaina ti ni lufia vai a fai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai usue e fuli mai lo tua la opele o tele tu na oe tau o sao songi o lau fusi i amana tua usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala malena a fai olea la upele wala Lo mātou ta mai o le langa. Ia pa ia lo suafu. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le lalo langi e peo na whaia le langa. Ia whai mai a te i mātou le asu nei a mātou me ai e te tauma le asu. Ia wha mangalo ia te i mātou ia mātou ang sala. Ia whai o na mātou wha mangalo i na atu. E wanga leanga mai a te i mātou. Aua fōi taita ina mātou le whaasosonga. Aia la vea i mātou ai le leanga. Aua e ole malo ma le mana. Atua ma le vi inga e whawa vau lava.
ia o le ala leo lau viinga ala leo le alofa o Yesu na suafa o le ala leo lau viinga o le ala leo lau viinga
get you off of my soul. Came to say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget every need that you met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me. You are there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, it changed me. Here I am, all I have. Raise my hands to worship you. I want to say thank you. Thank you, Lord. Oh, thank you for everything, for who you are. Cover me, touch my heart. I want to say thank you. Thank you, Lord. I could have died in the sin, but you saved me. Didn't have any hope at all. You gave me peace divine, strength to carry on. I should have been the one to pay, but instead you took my place. Amazing grace, it's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you look beyond my flaws and you showed me mercy. te puna no watu ila wa fio le nei tu la. Mato te vi ia oe. Ia ia ofa. Ufi ufi mato ila wa ngā ia. Amen. Take your time to wrap it nicely. Cover that nicely.
Got their heart. He said take our time. Tuck it down on the side. Yeah. You might be wondering why we're having a good laugh here with Mum. Mum was just whispering, why all that beautiful lace going? Can I keep some for myself? And then as I was wrapping up, her beautiful husband goes, save some room for me for later, but I want the siapos. You know, so that's her just having this little joke with me, and I'm going, that's beautiful, Mum. Thank you, kids. I told them to take their time in terms of how they wrap up their dad. It's their final act, so sa'i mai al tātou whaala potopotonga. Ua tātou whaatasi mai nei le oli sana tū mau. Le awhionga te akono ia Tafilipepe Loia Fa'aofo, tātou whātō whaai. O le tātou wha moe nei o langa le tū mau, e taula ia whionga pa ia le atua. Ma o upu moni ma folfolanga le atua e manilo nava ma whaapea. Na fōa ina mai e le li, wa ave e se ina fō i e le li. Ia wha manuia le swafa o le li. Le o tie, o feo iailau manu malo. Le o tie, o feo iailau tui. Aua e te fefe. O au le mua ma le muli. O le ola nei lava, sa uot, whauta. O te ola e whaavavau lava. O ia te au foi le ki o le oti ma le se uli. A wao no le pule tonu le atua. Malona lofa tūnoa. Wawe ne atu ai ia te ia le anganga o le auna. Le awhionga te akono ia Tafilipepe Loia Fa'aofo. We are here to commit Tafilipepe to his final resting place. Though our hearts are heavy, we trust that he is at peace, held in the arms of God. In this sacred moment, we say our earthly farewell, even as we hold his memory close forever. Stato pese lua no valu fa mole, au vai pese. The life of Tafilipepe has come to a close. We commit him to God. He fought the good fight. He has finished the race. He has kept the faith. His body has served the purpose for which it was wonderfully brought into being.
His body now returns to the earth from which it came, but his spirit lives on. And now, with reverence and dignity, we commit his body to be buried. O lea o le a tātou tuina atu lona tino I le tūnga mau. Pole, guys. Just pull the poles out. Get back this side. Towards Fa'aofo. Towards Fa'aofo. Yeah. Slowly. Earth to earth. Dust to dust. And ashes to ashes. Ole ele 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 ele. Ole lefu lefu ile lau lefu efu. Ma le efu efu ile efu efu. In the faith of the Lord Jesus Christ, who loves Tafilipepe and said, I am the resurrection and the life. My own peace I give to you. Jesus promises the crown of glory to those who love and follow him. And Tafilipepe loved and followed Jesus. To the family, let this be a sign of your love and your letting go. We know Tafilipepe's spirit lives on in the love he gave and shared with you all, the memories you cherish and the lives he touched with his love. Tātou te tali tonu ma wha moe moe I le toi tū ma le ola wha vavau. Ono le tātou li o Yesu Keriso. O le nā te liua o tātou nei tino ua leanga. Ina ia whaia e whaata ata I lona tino maata ngō fie. E tusa ma le mana nā te mawhaia o na whaato I laloina ai o mea uma o ia te ia lava. O ana au auna fo I lātou te au auna ia te ia. Lātou te vava ai atu fo I ona fofonga. E iai fo I lātou mua ulu lona swafa. Tātou te talo. Le atua silisili e se. O le maliu alo alo pele o Yesu Keriso. Na whaato I lalo ina ai le oti. Malona malo longa I le oli oli sana. Na whapa ia ina ai tunga maua tangata pa ia. Malona toi tū mamalu, wa au mai ai le ola ma le ola atali. I le mālama lama, mātou te ole atu I e talia mai o mātou whaftai. Le lava ona o le na manu mālo I le oti ma le tunga mau. Na ia sao nia moi mātou, mai lātou uma e ua momoi lona swafa. Ia e tāo fie mātou le maftanga whaavau. Whaatasi mai lātou uma e o loosi o mia laua fio I le langi. Ina ia whaatasi ai mātou, mala o le toi tū ma le ola, o le o loo soi fuapea, ma o loo pule au whaatasi ma laua fio, ma le anganga pa ia o le atua toa tasi e whaavau, ele ai se ngata anga. Amene. No.
le mu foi mai le atua, o lo sili lave me ume manatu iai, le lo ina o tau loto a toa ma o tau mafau. I le poto ma le alofo le atua, ma lona alo Yesu Kiriso lo tātou alii, i le manuia o le atua le tamā ma le alo ma le anganga pa ia, ia te au tau pē lava ia so uma i le au noa. Amen. Ore pai ama ulunga ai nga lua ia ma ko ke mo dia ku nga kai ma ko fa pere ia o lea ua fa vanga le moka yo fa mariu ia o le hola le ka ko ese tatupu ia e mapu ku ia pai ama ulunga le fa nga luenga e maso sa mo poko ia e fa mai ai nga ka ko muria ia ko se ku para mo pai ama ulunga le fa nga luenga ia e maso pai o le ka ko ka sia ore mako kala ku le ku sai marka ku sa ingan ngai ku lari kai ia malanga nga fa lo oh sai ewa pai na no ku mo pai mo ko ka mo ma lo e ko ka ko mo ka ngalo ku sio e nga so ma mo ai pa kai mo le vara fa lo leo mo fa ko le sua kai kai pai ona pa nga gola pai ole ka le sia mo sa mo ko Maya ina su mako kalko ako maya kasi pe mo yasu matamu moi bang nya kere nya yasu matamu moi ya kako penga yang pai mano foto ai to ngal loku e mo mua ako kai de loku o le o Peri se fa como ko peso fa ma vai le oi ua fa Say
foi mau manao o tela toe au ai ai tu atu pia I lau lava fetalia I lau lava fetalia Te
Loia
analese noa oe o te le ailoa. Oe lo umalosi, lo umalua papa. Le fetuta I ala, I lo uolanga. Lo ufatu enuti, pe atate te a. Analese anoa oe usele lailoa. Usele iloa ina le matui tui tinga. Tinga le alofa na te sae lua ina. Usele iloa ina le alofa e anangata. Analese anoa oe usele lailoa. Fa'apefea, ona toe whamailerai. Ua na o au upu, o te tō manga iai. A o, a ao, pai mai a sei maluai. A ta te tea, ua o lailoa. Leali ia ave e se ni, te leiloa ina le matui tui tinga. Tinga o le alofa na te sa
financial support, and your aroha, your alofa, and some of you koha. We thank you from the bottom of our hearts. And to finish off, we want to get you back to have a lunch with us and enjoy some catch-up moments with a lot of friends that you haven't seen for a while. So you go straight down this road, Norman Spencer, about 5 minutes from here, you should be in time for lunch.